abapastori b'Ingozi rero barayaze baratubwira bati she tugiye no gushiraho igikombe, turafise igikombe nibo bakizanye kinini cyane cyo mubona aho ngaho. Barambaza ngo she sasa rero mwe b'Abayisilamu nibite? Twebwe turavuga tuti twebwe tugiye kubaha inka nini ikomeye nimudutsinda, koko hagiye kuba umupira w'amaguru, urukino rw'umupira ruhuza abakristu n'Abayisilamu cyangwa abapastoro n'abashe. Hanyuma rero hari undi mupira wo guhuza abasoda cyangwa abasirikare. Amahoro y'Imana abane namwe, salamu alaikum. Ikibazo mumbajije rero ngende umugande, ndi hano mu gihugu cy'u Burundi, mbaho officiellement kuko ndi ha visa yo kuba mu Burundi, maze igihe kirekire ndimo kurondera ingene noba umurundi, kuko mbyukuri nkunda Burundi. Iyo pasuye hano sinzi iyo ari kushobora gupasura indani, nkunda Burundi kuko nicyo ngiye kwigisha ko gikomeye ni ugukunda igihugu. Natanguye kwereka ko nkunda Burundi mu bikorwa nigishije abahungu bacu bimba amazi, nijyo bayoboye, nijyo babigishije kwimba amazi abikuzimu. Mu gihugu cy'u Burundi tumaze gushiraho ibipompero by'amazi geologique manual wells zirenge 2000 mu bice bitandukanye. Ushaka kubimenya twabifise mu ma report zacu. Hanyuma maze kwigisha abantu uko bashobora korora amafi kugira ngo tujye mu iterambere. Bivuga yuko nkunda Burundi, niyo mpamvu urabona nahamagaye abantu bose baze twigishanye gukunda igihugu cy'u Burundi. Inshallah nimukusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubo biraba banyereke inzira ya hafi, kuko mbyukuri nanjye ubwanje bambwira ko ari inzira ndende kugira ngo bakwemere kuba umurundi, ariko babinyemereye bakama nationalite nkaba umurundi, nzofukama mbishimira Uhoraho, kuko ni ikintu mbonaho ko ari indoto kuri je, kuko maze imyaka hano nanjye ubwanje ndabishaka. Nta kindi ngamije, amafaranga ndayafise, ariko ikibazo cyanjye nabo murundi gute. Ababishoboye kubyimfashamo Imana ibahezagire, mu byimfashemo ndonke nationalite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugira amahoro y'Imana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aribyo bisigura amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ku mazina nitwa Alhaji Badru Kisalita, mva mu gihugu cya Uganda, ndi umuvugabutumwa mpuzamakungu cyane cyane mu bihugu bya Afrika n'ibindi bihugu by'Iburayi nka Maurice. Ndi umuvugabutumwa, akandi kazi nkora ndi umwinjiniyeri wo kwimba amazi ava ikuzimu. Akandi kazi nkora ni akazi ko kwigisha abantu uko bashobora korora amafi. Mfite ubumenyi bwo kwigisha abantu korora amafi kuko nabyize mu mahanga atandukanye. Turi hano aho turi kugira ngo tubasabe uwari we wese urimo kutubona, tugiye ku gahunda ikomeye cyane, gahunda y'ibirori by'umunsi mukuru w'Eid Adha w'intama. Uyu munsi urazwi mu gihugu cyose, si ikintu gisha mu gihugu cyacu. Turabizi yuko Abayisilamu bizihiza uyu munsi wa Eid babaga intama, impene n'inka winshi cyane. Rero hari gahunda igiye kuba muri stade Gasaka Ingozi kuri uwo munsi w'Eid tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu. Iyo gahunda rero ni gahunda ihoraho menyereye gukora muri iyo stade, kuko buri mwaka niyemeje gukora iyo gahunda yo gusangira n'abandi muri stade Gasaka. Cyane cyane hari abantu bacu babaterambere batishoboye
bava ibirometero 10, 12, indwi baraza tugasangira nabo umunsi w'Eid. N'abantu bo mu Gatonde, Mivo, Karungula, Gitasi, Robuku, Rizingwe nini. Abo bose birazwi Ngozi. Muri make ni ibintu bisanzwe nkunze kubakira kagaburira abantu 2000 ndi njenyine kandi bose bakishima bagasubira iwabo. Nahise mvuga ni ibi bintu kubiyaye na jenyine kambisabe n'abandi kugira ngo dufashanye iki kintu cy'ibi birori cyo gusangira, dusangire hamwe. Ariko gusangira sicyo kibazo tushaka. Ikintu gikomeye nabonye gikomeye nuko inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati mu gihe muri kumwe abantu barenga 10, 20, 100, nimutatane mutabanje gusaba kwisabira ko ugasabira abagenzi bawe ugasabira igihugu cyawe. Gusaba ni itegeko muri Qur'an. Imana iti ud'uni astajib lakum, ngaho munsabe ndabishura, kandi nimwanga kunsaba ndabahana. Ud'uni munsabe, nimwanga kunsaba ni ibihano bikomeye. Bivuga yuko gusaba ni itegeko ri Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero kuri iyo programu hari programu ikomeye cyane yo gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano. Ikibazo kirabaza kiti ese amahoro n'umutekano mu Burundi nabihari? Birahari. Amahoro arahari, umutekano urahari, ariko kubitsimbataza kugira ngo bibandanye birambe ni itegeko kuri twese. Bivuga yuko Imana muri Qur'an iti wala in shakartum la azidannakum, mu gihe muzoshimira mukanshimira ku bikeya mbahaye nziye ndabongera. Bivuga yuko tugiye kubona abantu bagiye kuba benshi tubavuga ati oya dushobora gusangira sawa, ariko tugiye gukora icyo Imana idutegeka cyo kwisabira ko tufite ibibazo bitandukanye, ariko tugiye gusabira igihugu, tugiye gusabira twese ubwacu. Buri wese agiye kwisabira ko ugasabira mugenzi wawe. Muri rusange tugiye gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano birambe. Hanyuma rero programu iyo ngiyo twatekereje ko nitwayikora twenyine ng'Abayisilamu. Twatumiye abapastoro batandukanye mu nsengero zitandukanye Ingozi, kandi Imana ishimwe barabitwemereye kabisa. Baravuga ati she ibintu ukora mu by'ukuri ni byiza, turi tayari. Bityo rero maze kubona yuko n'abatari Abayisilamu babyitabiriye, nahise mvuga ni Imana ishimwe icyo twakora n'abasigaye tubamenyeshe yuko icyo tugiye gukora ni ikintu cyiza kandi ari itegeko kuri bo. Abapastori b'Ingozi rero barayaze baratubwira bati she tugiye no gushyiraho igikombe. Turafise igikombe nibo bakizanye kinini cyane cyo mubona aho ngaho. Barambaza ngo she sasa rero mwe b'Abayisilamu ni bite? Twebwe turavuga tuti twebwe tugiye kubaha inka nini ikomeye nimudutsinda, ko kwagiye kuba umupira w'amaguru, urukino rw'umupira ruhuza abakristo n'Abayisilamu cyangwa abapastoro n'abashe. Hanyuma rero hari undi mupira wo guhuza abasoda cyangwa abaserikare, intwazangabo n'inyamiramabi, yani abapolisi n'abasoda. Uyu mupira nawo turawufise kuko umwanya urahari. Nyuma y'imikino gahunda ikurikiraho ikomeye cyane ni gahunda yo gusabira igihugu. Buri mupastori wese, umupadiri, umuntu wese uvuga Imana bakamumva turamukeneye, kuko atabikoze nabyo ni ikibazo. Twese tugomba kuba turi hamwe mu gusabira igihugu cyacu, kuko igihugu cy'u Burundi kihujwe kirimo Abayisilamu n'abataribo, abakristo n'abataribo. Buri wese turahamagara abantu bose baze muri stade Gasaka. Mu kweza rero ikibazo gikomeye ni gusangira. Gusangira gute she? Horo bikora ku bantu 2000, none ugiye kubikora gute? Nahise negera kuri stade Gasaka, inyuma yayo hari inkambi y'abasoda. Babonaga mbikora nje nyine baravuga ngo she tugufashe, kuko n'ubushize nibo bamfashije, barabona ukuntu tubikora.
bahise bavuga nti she igihe cyose nangorana. Uyu ndamushimira ni perezida wa Association Africa Gastronomique Butanyerera, yaranyegera navuga ngo she katugufashe, navuga nti kabisa niba mwaje African Gastronomique abantu barabazi, niwe wanjanye ku Dakor w'inkambi yari igisoda Dakor. Arambira ati shehe tumaze iminsi tukubona hano bikora ibi bintu neza, twebwe turi tayari kugufasha, niba ufise izo nka turakwereka aho ugiye kuzibagira, aho ugiye kuzitekera kandi tunagufasha. Nahise nshimira Imana ndafukama ndavuga ngo Imana yakiriye ubusabe bwanjye, kuko iki kintu by'ukuri kigomba gukorwa n'abantu bose kubera ko ni itegeko ry'Imana. Hanyuma rero baranyakira neza, hanyuma ndashimira igisoda cy'u Burundi kubera yuko programu yacu bayakiriye neza. Hanyuma hakurikiraho igipolisi, twahise twegera igipolisi, nabo baravuga bati shehe ibintu ukora umutekano turahari, kuko ni programu iraba buri wese, kubera ko n'igihe ugiye kwigisha kuko barambagije bati ugiye kwigisha iki, nabirani njyewe icyo mbona kibura ngomba kwigisha abayisilamu n'abatari bo, tuhuriye ku Burundi, tugiye kwigisha abantu gukunda Uburundi, kuko njyewe Gisarita ndi umugande ariko nkunda Uburundi apana mu majambo no mu bikogwa, koko ibyo maze gukora mu Burundi bigaragaza ko nkunda Uburundi koko. Nk'ibipompero y'amazi maze gushira mu gihugu, ibipompero by'amazi avikuzimu, ibipompero bigira ku 200 nabo dukorana, maze ku traininga kwigisha abasore kwimba ibinogo metero 50 metero 60 ndio mwisho, bakamanuka ikuzimu bakimba ikinogo kandi bakanacyubaka turondera amazi. Birahari mu gihugu cyose, ingozi ni byinshi, mu Gihanga za Gihanga VD V3 V4 ahose muzaki bitoke ingozi muzamakamba. Ndavuga ni sasa rero icyo kintu dukora kigaragaza gukunda Uburundi. Gukunda Uburundi no gukora imirimo no gukora ibikogwa biteza imbere Uburundi. Nahise ndaba kuri nuza y'u Burundi, derapo y'u Burundi munsi hari ubumwe. Ndavuga ubumwe tugomba kubushira mu bikogwa apana mu majambo. Aba bantu kabaza, abapastoro, abasoda, abapolisi tube bamwe, tusabira igihugu cyacu. Ibikogwa tugiye kubigisha ibikogwa byinshi, tugiye kubigisha ibyo tuzi Imana dutegetse. Hanyuma mbere ko tubigisha ibikogwa tugomba kubigisha gukunda igihugu, kuko udakunze igihugu niyo wakora ibisigaye byose. Udakunda igihugu cyawe wagihemukira. Tugiye kwigisha gukunda igihugu. Gukunda igihugu ndaza kubisigura ariko kubera ko manya ari muto, gukunda igihugu nabyo ndi inzobere mu kubyigisha, nibyo ngiye kwigisha. Hanyuma rero ikizokurikiraho ni ugusangira. Ndashimira umukuru w'Imbonerakure yahise abashe turagufasha, yahise anyegera ambashe icyo ukeneye cyose bagigukorera muri service. Bivuga yuko tufise abasoda b'igihugu cyacu bagiye kudufasha, tufise abapolisi bagiye gucunga umutekano, tufise abagiye gusaruva n'Imbonerakure zacu. Bivuga yuko abantu bari bafise ubwoba, shehe ugiye kugaburira gute ibihumbi 200, kuko rabe stade y'Ingozi ishobora kuba ifise capacité y'ibihumbi 2 by'abantu. Ndabimenyereye cyane kubera yuko mikoze muri Zambia, Zimbabwe, Malawi, Botswana, nabikoze mu Nambole Stadium tugaburira abantu ibihumbi 50. Bivuga yuko turi hamwe tugafashanya turabikora neza. Mbaye mbashimiye, amahoro y'Imana abanye namwe.